Tennessee Mountain City kho hi mitin deuh thoin khonom le ngayom mitin te tana inpui le lunga angam na khwan ti khopa khoming thangania mase kumsang ni panga a he khwa pem kumsom ni pangami General Potter tanero ani ve haulo General chuan he khwa chengte hian pon lamin lom lo hleniin angai ve thlat thungani General Lee Potter hi April ni somni pasari kumsang kha zakwa somriat pakhata Pennsylvania apianga Marvin le Barbara Potter te fa upa perdo tu ni yin apian tira chang reng hian anun kong hi abum bau ve le ya no pang dang te a yin Rishad na lama te thil thar thiam zung zung na konga te le chong man chwa chung changa te anu fol le maya apiana changa reilau te nuwa zun thuma nei ti sha chwa ani boka no pang dang te a yin ngai sakna po ama mo hle ni he wang hian anu le pa te poin an enkol nau lau theilawa Tleirol aron ni chau poin Tleirol dangte angin zalen takin anu na mang thei ngai lawa Tleirol dangte anga zanlaya chiante ne na chwaru ka puitlin kong anzona singkonga chungte sha tlawa chiante ne na protection zeu te po arem lau bura a sel na cho midang zong aya ngai poimo anga ya wangin atan chuan anu le paten dan som turan sam chu zom a thaberani puitling pa ngai aron ni poin anu le pate thazar hnoya au malangaya ama a non kong zo shantir chu anu le pate chuan an ngai ngam lawani ber akum roi puiten motor khal an thiam so so lain kumsum thumral akai to chungin a chung de chuan lir thei khal an rem telawa ngai zong nei takyal po an phal sak lawani kumsang hi panga an chung kwain Mountain City lama pemin Nuber Barbara chuan Hewlett Packard IT company na mowa Paber Marvin hi ana changa a pension to wangin narum athok meu to lawani longsepai US Marine ni chinin Vietnama aum china American raldaumi Vietnama an shen chan chwarun poin nei chumpo khan atel ve nge ni anain azirwang te poni mana sila hi a pension nu poin alom hlemaya oxygen tank te chu silai muin a chei khat vekani hetia nuber anhalama boya paber atuina lama a boila hian an fanu general chu in chunga chuan tum rengin pon lam mi tinen anin be pop lo hleya hei wang hian mel chiat lo le pon lam mi tinena in lai china siam har sa tin puitling puini to sein au phoile au ki te chu nau pangang main asin rat maya arum chunga chuan mei chenau pang in khwalem na tok vel nau telem te po om nuala a taksa chu puitling wai to ma se aril roi ro chu mei chenau pang ril ruang main ala thiang hlema anu na nemin thinjim le rik bon bon anei ngai lawani ril ro lama rual pan lo na tia soitur emem om chuang si lo pona chwa ngai lo wanga mei chenau pang angmai om ta chu aril ruwa kho harna te nein social media chu ain om tleina aruni chauta a Facebook te chu khoi ve chanin mai chana bedang biak ngai pok se lo ani na ang to pa om theina le kho vela thil thlengte a chiat phak vek poka wangin nuam po ati hleya a profile a chuan mi che fel le midang ngai sakmi takkania nui ka duin midang ti nui hi ka du berani tin anzia kani amai ro chu Facebook chu nuam ti veu ma se a thil ti en kim chu anu le paten an mo ve thei zela wangle ai kauna te po an lu ve theya wangin general chuan bille en thak reng niin ai ngaya atak sain puitin lam apan rolin aril ru alo puitling ve deuh dewa zalen na non nei chakna nei tial tialin achung te vel reng na hnuai om chu ha thlak ti chang po anei chin anin pia loka damdoi dora chuan kalphal sakania general chu damdoi dora chuan vakal chinin angak tu Tracy Greenwell nen chuan anin nel ve to hleya Tracy chuan general chu amit menga enjingun poin peche felle innocent tak ani thu soya general poin adin mun sha thiam pui tu angain Tracy chu angai na ve hleni inkom chau selin anin ngai na tial tiala general chuan chian nei omzia te po chi chau ve selin a chung tarem ti na thlapin Tracy te na chuan aleng china Tracy nu le patinen po anin mel shiatin anin po ve to hleya tlanga te lom poin chu chhunte an ei hawa general chuan mel shiat nei omzia te chu she chawin
nuam po ative to hle ni Tracy chuan Janelle chu anu chapa Billy Payne pe sha tirin Billy hi Bill tin an ko china mi pa felle midang ngai sak thiam takania khola semne factory a thokin he hmuna hian high school a zo changin a thok to ni Bill hian fiam thu doin borak ri takpo akyanga chuan borak sangkhai taka ain thlak thuai china akyanga mi te ti hlimpo athiam chil hle ni hetiang mi sia anei wangte po hi ni ma na Janelle chuan Bill hi angai zong ro hleya mase Bill heroin ngai zong ket aneya a thopui Billie Jean Hayward nen in swing ketin in nei ta hial po antum towa kumsang hi som pakhata chuan in hwalin fapa anei nge ni Janelle chuan Bill chu aban san theinan tin Tracy chuan akazen Jamie Kar chu Janelle a hmel tir le a Jamie chu ngai zong nei lo le khwaru ve tak chin alo ni bok nen Janelle nen chuan ani ngai zong chhota ni mase Janelle chung te la kai ro chuan aning kar chu an zep tlat thunga Janelle chuan a thian sate ang chawin a chung te hena chuan a hmel tir ngamani Jamie hian computer a siam thiam wangin Janelle chung te chuan an computer chang lo siam turin an ko china Janelle chung te shat lok chuan in muru chinin Jamie chuan anim biak na tur tin arukin Janelle chu phone a pe nge ni Janelle nun chu a tha zongin ein herve shet ni na shata mase heti la hian a Facebook wala chuan mi tu ti shat lo hna changin tong kamrap thlak le thuden khong tak adong zu chenga Janelle chu me che swale mel che takani thote pong sola wauna te adong china Janelle chuan ti ngai na a shat lo ema wangin anu chu shila anu chuan lo ngai thu takin Janelle Facebook wala chuan thova posin Janelle wala hian khongain engmalo post to so kangen tak meu cheo in top lawani chuan thonei to lama kan kalang tin Janelle chuan hetianga thoden khong tak awala ron post to hi ami palo du ve chin tak Billy Belno Billie Jean Hayward ani aring tatlat maya Janelle chuan Jean hian kalandan min thika abial pa ka chu sak a hlau ema wangin min hwani ati lain Billie Jean ve thung chuan a chian te thena chuan Janelle chuan message ngeom tak min ron thonin kabial pa Billy chu min chu sak atum tin alo sei ve boka Janelle le Billie Jean te chu anin min lo ta leya an ko puite ve chu an lama an chang ve bokani he wang hian Bill le Jamie tin unaw na po a chat pha na saleya in unaw cousin in kom ngai tak ni thingkha an bial nu te ve an chen na lama chuan anin ei lo ta leya anin be hlei thei ta meu lawani Janelle chuan Facebook a vauna alaton renga wangin police nena azwal kau ta nge ya Billy le abial nu chu arin hlel berani wangin police te poin zona an zota mase an vaw ngei ti fin fiana engma omlo wangin an kaltir le ta a an bhorok po adai to do nemo an ti nuwa police nena an kal nu chang che hian lunglian takin toimo chuan anin chu an vom ta china Janelle le achung te chu an thlabar ching khop mai Janelle nu Barbara chuan police akauta hialani chum khat chu lunga chuan Billy Payne ti le anunga chuan abianu ming Billie Jean ti chu ain ziaka lung pakhata chuan hey Janelle I thei mu te ka ni e ti alawin ziak bokani lunga Billy Payne le Billie Jean te ming ain ziata ka chuan he mi te pani hi lunga vom tu ngei chu an ni an jing ta a Janelle chuan Facebook a chuan an pani chuan an friend tamaka abial pa Jamie Poin akazen Bill Payne le abial nu ta chu an friend ve bokani hemi nu hian an boina chu atop main rin lain ala top hau lo maya boina lian zok chu ain chan don chau alo ni reng si January le somthum pakhat kumsang hi sompani chomada somle min somthuma cha chuan Johnson County Sheriff Office a chuan call thin chong tak andong ta a rongkol tu hi Bill Payne le abial nu ta chanu pakhat ni in ani chuan Bill Payne le Billie Jean te chu thesen tam tak nen an ina an le reng thole an fasen chu thesenin abwa sen veka alanda nei ro chuan liama tor velo ni in asoya an fapa Tyler hi thasari chawa upani in anu rong bula hian ngoi ringin a oma a chaplawa a opo a chwa lo shimani
anin tunglam kongka chu an hong huawa an ina kaltum an chianu chu anin kongka tunglam atanga lutin Billy le Jean te rawang hi awa mutani he khwa hian in thana a thlengkhatin police te an thlen phei chuan an ni point thil thleng chu rap thla kan ti khop maya police officer pakhat chuan in thana hi kumli chungin voi khat fel a thleng angania chuta po hetiangang reng reng rap thla khi kala mulautin a soi hialani police lam chuan Tennessee Bureau of Investigation TBI chu thil thleng an shila tual thana rap thlak tak a thlena wangin TBI lamin case hi an khoi zui don ani room pakhata chuan bill chu khoma arwang monia akele lam chu chhuata a thlak thla thunga aluwa selaya ka ani hin a shok chu chememo manrosiam manga zayania room do cha chuan jini rwang chu aum ve poka a bek dinglama selaya ka na nu ma mu theina oma poi khoina mona police ten ruang taksa a silai mole kana nu man mu bak lo hi chu postmortem an ni poin medical examiner te chuan thil thar mu chwa an nei lem lawani in chunga hian damdoi roi chi methamphetamine them mu ani dana nu chui tu te chuan hetwal thina hian damdoi lam kai noi anin jinga in roknakal swal velani chu nu chui tu te chuan an jing lawani nu chui tu ten nu chui na an chan la hian kho chunga chuan Billy le Jean te twal thina rap thlak tak chu a thang chak leya khotlang mi puite chu Billy le Jean tina du tur an shat lawan zota ma se tu man chu tiang omang mi an shat lo thuin an changani amai ro chu police a main Janelin Billy le Jean te alo report to wangin February ni khata chuan Chief Deputy Joe Woodward le TBI te chu Janelin te na chuang kalin Janel le achung te chu an kom ve ta a hianin kom na hi a rukin an record ani pa ber Marvin chuan Billy le Jean te chunga thil thleng chu puya ti thule chutiang chhiana chu tu chunga ma thleng tura adu lo thu soya engtin nge Billy le Jean te chunga thil thleng an lo shat an zo chuan news achanga sia an ni thuin Marvin chuan a changa Janel point Billy le Jean te chuan vouchin ma se an chunga chhiana thleng tur du khopa huatna anei lo thu soi veya apa Marvin chuan midang te hian keni chung kwa hi min pu deuh lo mole karing kar a thawak silawa ati chuan deputy officer chuan an pu mi lo chu unia ti hin a changa Janel chuan poyati takset thole midangin an chung kwa an ko an rin chan po Billy le Jean chuan an vouchin wangani thu chu zeblavina soya engwanga tibuaya vouchin ngen ni an zo chuan Janel chuan thikna wangani arin tho soya ama poin nang chu email a cha a kan khomi dik tak ini lo boka tu man an lom tak tak ton lo che min ti to ti na soya bila chanchin asiat ang te chu Janel chuan soin an ina kalchumin bil chuan damdoi roi chi engber nge ni asiat lo chu chatem tak akol thu asoya anin kara chatlo ema wangin a chiampa le an chung ko chian ni bok bila ka zen nge Jamie poin Billy chu amil vak lo thu asoi boka hetia Jamie chanchin asoi hian abial pani thuero chu achung te laka athopang bokin to chui to te laka hian athopa a chian le an chung ko chian ani na bak chu asoi lang lawa ibial pa emni tian zo poin Janel chuan a chian chatak bak ani lo thoin a changani Billy le Jean te twal thina chuan in nam noina anei le nei lawan zo chuan Janel chuan in nam noina engma anei lo thole nu naw pumlai phei chu engtin nge a tha theyang tin changa podar chung ko hena changa no chuina ta na changkai tur engma an shat tak lawa chuan to chui tu te po beidong takin an let le ta ni amai ro chu atuk loka chuan tui mun hena changin thothar danglam tak an sheta a Billy le Jean te tha ani ma khan Jamie le Bill chu anin hau chia maya Jamie chuan Bill chu ashoka alasayang tin awawani ome Bill kha ashoka zai aloni ve che boknen to chui to te chuan Jamie chu tho zofia angai ti shithiamin Jamie chu an khom vele tani Jamie chu Bill ne na an boinan zota Jamie chuan Facebooka an boina chungchanga Janeli lam ka chan thlata wangin akazin kani na Bill kha kalaka alung oilo emema Janel kha athiam zuka kangai ve thlat boknen
kanin chhuat chhal thin jim ani ber ti na changa bile jin te twal thena chuan in hnam toina a nei le nei lawan zo chuan Jamie chuan a teuh lo mai katina thei ngai lawang tin a changa do soile soilo test na polygraph test nei tiran tum chuan a du ta tlat lo maya ma se a hnuwa a ril ru thlak lein polygraph test chu a nei tir thei ta a alaka fin fian engma omlo buk nen an chhuah le ta ni an ruang chhar ani chenga dilina chuan bile jin te chu arwala William ni in thlan khur khata phuman nia an tharau du dampo ani ngei chu an jing ani an fapa nule pala momu tu chau thasari leka upa chuan mitam tak mitui a kau chhuaka vuina huna telpo an chanem hle ni February ni ruka chuan Jamie polygraph test result lo chhuakin test chu apal tlang zo ta tlat lawa ti chuan Jamie chu zona zot turin station lama chuan an la le ta a officer chuan hek he chi thil har sa ni lo Jamie Billy le jin thatu kha nangma nge hian isiani silai ka ani nuwa engtik nei mo chuan katiang iti angein bila shok zayania thudik tak soiro tu ti nge tian zo chuan Jamie chu ain puang ta a ani khan aka pani ti na soya tu nge ani chu tian zo chuan Jamie chu angoi vungvunga an zo non le chuan body tin a soita a body ati hi Jenelipa Marvin ania Marvin hi mi tu point an ngai na tawangin body tin an kau mai china ni Marvin chuan engwanga bile jin chu kap ngot nge ni an zo chuan a hriat bik lo thuina changa Marvin an victim te aka lai chuan kong ka pui bula dingin alo thlir ni na soya bil chu kap ma sain jin chu an fapa pomin mangang taka tlan chhera tuma ma se Marvin chuan akap vele tani Marvin chuan itel ve to tin Jamie chu chemte pe a Jamie chuan Billy shok shui chu a chan sui ta a chemte chu Marvin a pelet le niin a soyani Janelle le ano Barbara te chu anin nam noi vem tia zo chuan Jamie chuan a hriat lo thuina changa anin nam noi chu a ring che lawani anin dop na an ti top do na camera an off ma chuan Jamie chuan mak tak main heta hian CIA inum vem tin azot phong maya detective le chuan CIA mo ai omlo enga tinge CIA dai dai chumin zo na chan an ti chuan Jamie chuan Janelle chan nia in soi Christy mingpunen index chinin chupa chuan CIA tana thok ani thule Janelle himna chu angai poimo ber ani thushila mai chana lain mulo ma se phone po anin biak to tho asoi mo maya CIA tana thokin CIA tana thok ani tho sai chu tu chui tu de chuan ma kan tin CIA tana thok tak tak ani chu anjing lawani ma se Jamie so hi adekani chuan tunga Chris chu ni ta ang nge niya Jamie hian mani in chan himnan CIA ti vel hi apha chop chok ti chu tu chui tu de zo na lian takani CIA chungchang an boy pui main Marvin chu ain nam noi ngayem ti fia andu wangin Jamie chu Marvin te chung kwa biak tirin anin biak na chu an lo record veka atira chuan Barbara le Jamie chu anin bia a anin biak na chuan hanjin hlel tur engma omlo a hnuwa chuan Jamie chuan Marvin chu biain fin fiana te kha e pai bo vekem tin a zota a Marvin chuan o tin alo changa tola tha tho chu aka chang nein soilo ma se Marvin hian innam noina anei ve ngei ti achang thokhata ngain thuzo fya doratan station lama chuan lak zai anjel ve ta a ti chuan atuk February ni sari zinga chuan search warrant nen Janelle Barbara le Marvin te chelena chuan nu chui du le chukalin Marvin chu anman ta ngal bokani an ina chuan silai munia Marvin an da chatum niom taka aban zuak lai chuan kut kol an bun tir tani station lama chuan Marvin chu an dop ta a atira chuan Marvin chuan a phana sa hleya mase Jamie nen anin biak na le an thu soite an soi chon tuale detective in rol ti kan sia ichung ko hum him tu ni a chal nge twal thatunun rong tia siati du anti chunjom ta sata Marvin chuan atira changin ka chung ko hum him tu kani mase kai nam toi me lau tin ala chang changa
tektik dang manga Jamie afano Janelle chu angai zong deuh nia an hriat thu manga thosoi puyan tumpoin Marvin chuan angai thadu lovani topa chuan indo vak lova Marvin din pon hria thiampui mel takin an ti pui ta a inuna ingai pui mo min cholavin ti boile vawna adon reng chuan aril runa thlakin a chau thlak thin ko tang tin bulan chan thar leya Marvin po aril ru ain hong ve chena anu puile afano baka ama thlengin vawna anton thin thu te soya miin ifanulu an tan tur thu le than du thu te an soya kumsom thum rala nula thiang hlim mi pa pakhat po lamut pui lawani wanga an ron mu sitlet sokle pong swalan do ti shereng ta ola inril ru ana ve thawang ti na soya afano chu atana hluin a himna chu adu berani tho soya mase twal thattu ani thoiro chu ala soilawani detective chuan ifano I hum him thei dan kung niin inga iwang chawani tiro ithil ti kha ifano le inupuin anla sha tlo chuan kan bula soima sak ain an bula soima saka biaki duem tin odam tak hianan hantia Marvin po chapor toin anu puile afano chu biak ma saka do tho asoitani Barbara le Janelle chu interrogation room a chuan shwailo niin Marvin chuan anu pui hna chuan midang ka chenga ishiat ka do lawa chuwang chuan hei ka soidu khami te boral na khan engum chana inrol na kanaya ka fi hlim lawani atia Barbara chu ariru na hleya afano chunga chungkam vin po mangngai lo apasal Marvin an twala tha thei chu aring lo bura a oi thei lawani no chui tu te khan darkar engum sat an do pawangin aril ru fim to lavin innam noina anei angin asoyani chu arin danani anin dapani chuan twal thana silai chu muni lawa mase silai che sang sumruk vel ngot mu chuani ya silai lom takani wangin thelmak tak po ani chan lo no chui tu te makti zo chu an chut khom na pindana chuan beli le jinde thla kan mowa an pani landun na nilavin an Facebook an thalak post print le ania an thalak chen kha chu Barbara in alo te riral chen to ti an shile zela Barbara hian apasal ai nam noi te le twal tha chung chang hi a main alo sheru to ani te chu an jing ta rum ani Marvin kara chuan documents do to lau call an eichher tir thin chu an munwal maya fin fiana tan ala chang kai takin tin da chatania an ina changle an computer chang te hian fin fiana tan chang kai tur item somruk pakhat vel zet chu an mutel boka Jamie le Marvin chu Bill Payne le Billie Jean tha thowa chuan first degree twal tha tho boy or tir ani tani documents call in sin te ya ai clear to te chu hun engem chen an rem khom hnuwa chuan he twal thana hian midang enroll anom thlatin an sheta a chan po lekhan rem khom te chu email kal tlanga Barbara le CIA tana thoknia insoi Chris te in biakna ani tlata Jamie an CIA tana thok Chris tia asoi nge mai khani Chris chuan bile jin ten an fano Janelle vawna an thon lai surveillance camera evidence anei thote an fano hum him turin engpo ti se an hnu chu alo thai bozel tur thote shila miswal da chaturin apasal Marvin shil tora ati na te po alo uma he Chris CIA tana thoknia in soi hi Janelle point tu nge ni ashilawa Janelle pa Marvin hi CIA ne na inzom na nei ni ya soi china ni ya Marvin emel shat CIA tana thokcho alo niang ti te po anjing rum tani nimasela email IP address an han chui chan chuan le Janelle te na ngi chuan IP address chu an chui thleng nol maya chuta horap lamzer min Chris a horop te anzer chan chuan horop maile chuang liam atam dana ziak le cherlama mi pa ngai aya nu fol Janelle chiak nen chuan in an na lai alo tam hleya entirnan thumal pakhata horop a mainang chia Chris indi chuan a email a chuan horop a mai ve tat selmaya aum zia chu he Chris hi tu dang ni lavin Janelle alo ni reng maya an fano tina tum tu ten an fano an tinat ma a malawat tura launur thin tu chu Janelle lek chu lo niin buana zong internet chu he a email lem siam wang khani ya email kal tlangin Chris ming hoin ano Barbara chu a bechina
an fanotina tumtu te chu chet khala tukzal tir turin Marvin aril ru ne tir turin Barbara chu ashil masapota Barbara in Marvin aril ru ane nuwa bili le jin te kha tha anitani August sompani kumsang hi sompathuma chuan Barbara le Janelle te po poi khoina anin nam noi ngei nia an sia ta wangin manan nia first degree to tha tho boy le in phiaruk na thu boy or thiran ni Barbara le Janelle te nu fa manan ni hian Jamie le Marvin te chuan an chal nei hun an ngak mek to ni October kumsang hi sompathuma chuan Marvin a chal chu nei chan ni in Marvin chuan an pona chu apom lo thu soya Mase fin fiana chayin Marvin hian dot soy alo sha treng nge moni kumsang thi pali po khan US Marina achan laya Vietnama US Raldo mi te an chan chho chuma a che chang tu pa na te le loman adon te chu awan pui hle maya Mase he hi dot vek ni in loman po adong lawa chang tu pa ta ka che na po anei lo shim shim ti te chu an venga mi te chuan an chele ni Marvin hi angai nat omrual walin an chenam khoveng mi te chuan mishing ni na du mi le lansar du mi tak ni in an soya fin fiana a chatok buka jury te chuan darkar thum chung lekin Marvin chu thiam lo an san tera October ni sompani kumsang hi sompathuma chuan dam chung voi ni lungin tang tura achung thu relani Jamie chuan an pona chu apom vek thu soin prosecutor tenen inrem siamin Janelle le ano Barbara chungchanga thoshe tu chan le an thosha duapiang diktaka ashil thei chuan a shemna tur anep theinan an puidon ani Janelle chuan Chris anga email siam tu chu ani lo thu soin a changna hle maya Barbara point email kal tlanga Chris petu chu ama ani lo thu le ama angin tue moin Chris chu an bechin zok ni in asoya annu fa a anin ro na chang tak fin fena po omlova thu bayan siam sakngot mai chu sia thiam har ati hleya aminga email thon chwa ani wang maya twal thana a telve angan pu chu aril runa thak hle tho asoyani Janelle chuan chap sei sei chungin twal thana a telve lo tho soya Jamie poin Janelle Barbara te chu twal thana then laya anong ve lo tho sei boka mase poi khoina then ma khan Janelle abyak thole apa Marvinan aron lam tur tho achila Janelle hian poi khoina a thlengdon ti chu achilok niin an ngaya ni hei baka hian bile jin ten Janelle anwaw ngei ti fin fiana engma omlawa anwaw ti Barbara le Marvinan an sha theidam po Janelle soya chang chawina ni ya an mit nge mu an nei lo shim shim niin an sei bokani Janelle khan bil kha angai zong thei hle maya mase jin nen anlawin ngai zon man to wangin nolani chu lungoi theilovin bile jin chu dotin aponi yin prosecutor te chuan an soya kumsang hi som pakhat khan meche pani te chuan Janelle an frena wangin Janelle thinjim hian Facebook a ati boy chin niin an sei boka call te poin ati boy chin boka ni ome mase Janelle defense team lam chuan heng witness te soi hi engma fin fiana omlo wangin court a witness pani an kauveya pakhat zok chu cyber security agent niin ani chuan IP address achang hian amang tu device chu a chui chwa thei maya mase amang tum shing chu tunge ni a sha theilo ni na soya witness pakhat zok chu neuropsychologist niin Dr. Chuan Janelle hian puitling ril ruang apu phak lawa aril ru hi me chenau pangril ruang chawaniya thunai tulamin an puna anga fingver vek taka chetur hian aril ruin aphak lau shim shim niin asoi courtroom hian witness chang chang kau niin heng witness song song singa hian mi pakhat chuan courtroom mi om song song mit ala hleya chupa chu Janelle High School kalpui thin niin Delaware Police Officer Christopher J. Denania he pa nge hi ni Janelle Chris Ming puwa account siam ni an soika Christopher hian Janelle chuan high school ankal ho chi ni na soya kumsom panga vel chu Janelle a mu to lo thole a shat po a shat chan to lo tho soya Janelle hian hun engamuti chung khan Chris hi alo ngai song thei hle maya Chrisan courtroom testimony asoi po hian Janelle chuan mit khap lo lekin alo en jengani
prosecutor te chuan Janelle hian Chris thalak online a hmu chu download in Chris minga account a siam profile picture tan a hmang nin an soya Chris tak hi chuan Billy Penemo Billie Jean po a shilawa Jamie Barbara le Marvin te po hi a shilaw shimani Janelle hian phatbai tum veng ma se rin thlel an man zinga hian ama chau hi Christopher Jaden shetu le Ahmel shetu nia athu soya changa Billy le Jean ten anti boy chinti achung te khan sian ne boka hei wang hian niria chung chala nei nuwa chuan jury te dar karya chung an chut khom nuwa July ni sari kumsang hi sompanga Janelle Barbara te chu first degree 12 tha thuboya thiamlo an santir ve ya damchung voi ni tang tura an chung thurel ani tani Jamie Karcho ngai tha thiamna sang bernen kumsum ni panga lungin tang tura achung thurel ani he khe samak ta ber mai chu jul rulama po rual ban phak san lo doctor te poin an endik nuwa jul rulama rual ban lo ni an nem ke thlap Janelle a classmate ming hoa anule pa ka abel pa te thlenga 12 tha tura anor kwal dan hi thilmak ti lo rual ani lawa mi chen kha chuan Janelle hian thiam lo na anei ring lo pola nom lain chen kha te ro chuan thil thleng reng an chan thir phata changin a thu vai ver kwal ve kani an tia abel pa Jamie po kha angai zone chan chu bila a nai theinan chawani an ti ve bokani November kumsang hi somni pakhat khan Barbara chuan email chu ama thon nge yani thu soin thonei tu te hena in puana inrem siamna nei adowa adil na hi pomsak ni in kumsom ni panga lungin tang tura achung thorel chatani Janelle chuan achung thu chu ngai to chatle adil china mase adil na hi no sakni in voini thleng hian thiamlo na anei lo thuin ala changna hleya cyberbullying atwar tu ani thuin ala chang fanani Billie Jean asoyang khan Janelle zok hian thikna wangin Facebook a aloti boy zok chin ani theimai ngemle Billy le Jean te fapa po kumsom pani launi ve to yin achung te engkol na chatak noya a omme kane tun chum kan crime story chu kha zong kha niya video te ingai na song ani chuan min lo like in min lo share sak vela channel te idu zong ani chuan min lo subscribe ve turin karon ngen cheni